Champions League mbega match abakunzi b'umupira muraryohewe cyane kimwe cya kabiri kirangiza cy'ibitego 9 mu byukuri uyu ni umupira kabisa mukoma amashyi. Luis Enrique arataka ikipe ya Kampala ricaye hejuru na warayataka umupira ruburagica birangiye ari kwa kundi Paris Saint-Germain ishyiramo 5 Bayern ishyiramo 4 ariko umukino utaha nk'abantu umukino imikino aryo tubizanye ukuri waheruka gukora umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza mwiza nk'uyu nguyu niba ari ukara twarabonye umwaka w'ikipe ya Inter de Milan na Barcelona so umukino mwiza karuka ukuntu urimo gatuza kabisa no kwataka no kwitego byinshi mugende munyibutsa muri comment. Iyi kipe Luis Enrique rwose irataka ni ya company katakaza rukabura gitaka utegeze umukino wo kwishyurwa bizaba bimeze mukomera amashyi gusa mumbwire ngo uyu mukino wari mwiza. Ese wafanaga iyihe wewe wafanaga iyihe wewe wafanaga company cyangwa nako wafanaga Bayern Munich cyangwa wafanaga Paris Saint-Germain wewe wimbwire tagira wiba abantu kumanywa yihangwa vevetsira birarura rambura long passe magique long passe profondeur nabindi bisaba sibye kwihutisha umupira kuri Bayern nababwengu irakoresha na igishoboka cyose bamwita Sandro Sarera aganira na Val ariko pase kama Brazilian kutoka kwa Harry Kane uyu mugabo ateye ubwoba assist arazitanga ibitego aratsinda yarakamejeje ndani bao Vari yakoze irakurura neza iranariza iratarukira cira birarura iki gitego nicyo mu bitabo Gorazo Mubits unaya majoro y'abagabo hejuru na Visit Rwanda baba hejuru na Bayern Munich baba yitwa Luis Diaz Fernando Marulanda namwise sorcier Colombier bamwita umupfumu cyangwa se ngo umurozi cyane kuri imari azi kwikira igitayijyana iburyo bebe garura ibumoso bebe yarangiza inshundura zo ngo azikuzinyeganyeza nibuye ryirengagijwe n'abubatsi Masasayida ariko bazahora bicuza riri kuringaniza imfuruka Munich Bavaria Munich ku murwa mukuru babonye igisubizo Diama arazita bibitega aratsinda ibitima arahagarika abafana ashyira hejuru Bayern 4 Paris Saint-Germain 5 ngo bayishimiye kugira mediane nziza ariko none turayibonye nitubonye ngo bayishimye kugira Vitinho kongera witwa Joao Neves wongera Warren Zaïre-Emery ariko defense yayo barimo barayinyuramo nkaho wagira ngo ni cyambu kigira Mombasa ariko buryo udafite umuzamu nawe ufite nibazakubeshye Safanov arimo arababa ikareba umupira uzumureba neza yumvisha icyo bita umurabyo aravuga ati ninkubire inyuma reka nitabarira ubuzima uko yagendaga berereka niko Katyusha yazanaga imirabyo y'inkuba z'amasaso bayita Paris Saint-Germain ry'ibitego birimo bidasobanukano igitego cya 5 muri Champions League assist 5 n'imbumbe urarerwa ibitego 10 yitwa Michael Rizakpovic Sengwa mbere ryamishwa kabiri rambikwa 3 Chegeta defense shwanyaguza umuzamu titiza ariko titiza be Mubitsu na ya makipe afite match iteye ubwoba ibitego 4 mu minota 42 bibiri Paris Saint-Germain mu rugo Bayern irahisanga yahagize mu rugo kwisha maneno aratuza Messi Vitinho pass arayihande ayizamura kwa Captain Marquinhos imbere gato kwa nani Achraf Hakimi pass kwa
Messi atanze reka turebe barazamuka ari Parisien Nuno Mendes soneke mbere gato reka turebe Desire Doué Desire arawupasa Kivica iki ni igitego n'ikigaruka kapiteni Georgia Kvaratskhelia Magic FM. bamwita Georgiani CR7 kubwo gukunda Cristiano Ronaldo baravuze bati reka tukwite Cristiano wacu ariko ababyeyi ngo n'abanyabugeni bo baravuga bati cira birarurura Messi wacu baravuga bati namira teranye yemeza kuri Georgiani Messi muri amajoro y'abagabo niyo wanyunetse Paris Saint-Germain numbwira ibitego bya Dembele uri no gusha bidawushwa ufite bitagera no muri bitanu jugunya numbwira ba Bradley bari kwa imikino yabirabaze numbwira ba Desire Doué imbere y'izamu ntabwo ari imirabyo Katiusha umurabyi nkuba ni Kivica Kvaratskhelia terekamo igitego cya 9 muri Champions League season watereka wa assist 6 ibitego 15 uruhara amaze kubigiramo byasabye imikino 14 yonyine bivuga ko ari igitego n'igice hafi ku mukino Kivica Kivica tereka mu bice bya Paris Saint-Germain garura imitima mu gitereko mu rugo Paris kuri Tour Eiffel yongera gutuma kamwenyu kagaragara bamwita Kvaratskhelia tugendeye ku bwiza bw'amakipe asigaye mu irushanwa. William Paco umunyakolombia amaze kumucenga hano amaze kwitereka umupira ku kirenge Ni penalty. William Paco akina nabi cyane umupira atamutereka hasi penalty y'ikipe ya Bayern Dominique Ashatse barara yibura umusore bita Luis Diaz amuhaye kugura barika kubita Navarre hangaye ati ntundushye yatere penalty. Harry Kane sasa anytime goal scorer borera bamuguze muri Gorilla Games gahunda zabo zirakebutse zimeze neza cyane. Gorilla Games rero ngubu nimba waguze ko Harry Kane aza kubona igitego muri uyu mukino ushaka waba uvuga ati mu kanya gato yanjye ndaza kubona afite kubera ko uyu musore numwe masore barimo gutanga faranga cyane muri Gorilla Games anytime top scorer goal scorer ushobora kuba yatsinda igitego. Ubwo rero muze kugenda mu gwindi mikino itandukanye muri live no mukino ushobora kugenda ko betingaho irahari imikino itandukanye ya Champions League nabonye muri championship irimo barakina ni wa3.play.gorillagames.com ibintu byose bikagenda neza cyane. Ikindi wamenya nuko hari imikino itandukanye ya casino n'indi myinshi cyane. Harry Kane ujya gutera penalty ku nota 16 asubira intambwe ebyiri eshatu inyuma arareba n'umunyezamu Murcia Safanov. Harry Kane aragiye hano Goal! Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Iminota 17 hano irahagije ikipe ya Bayern Dominique afata umupira hano. Harry Kane atsinda igitego cya 13 mu mikino 12. Uyu rutahizamu w'umwongereza ni Kasha. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Aragendera n'umunyezamu w'ikipe ya Paris Saint-Germain Safanov hano. Umupira uteresha akaguru k'iburyo utera ibumoso. Safanov arabandagara yikubita hasi umupira ujya mu izamu hariya.
Baby steps, pampa nziza ku bana bose. umunota 17 igice cya mbere cy'umukino. Ba Dominique Straka bitwa cya mbere kwa Paris Saint-Germain. Amakosa akomeye ya William Paco. Penalty ya mbere mu mukino hariya. Luis Enrique imibare itangiye kwikorera ibihekane. Ba Dominique kimwe, Paris Saint-Germain ubusa. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. hakiri kare cyane ku munota wa 17 w'umukino. Ikipe ya Bayern yamaze gutereka ibitego cya mbere Harry Kane kuri penalty. Ubu ngubu match yatangiye. Ikipe ya Paris Saint-Germain mu rugo niba ari ikipe iri tayari n'ikijye cyo gukora reaction. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Bafata umupira basaba ikipe ya Paris Saint-Germain hano. Barangaza Ba Dominique uruhande rwabo rw'iburyo Stanisic. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Desire Doué afata umupira hano acomekera Kivisha acenga Stanisic aramuzoya byanyabyo kweri kweri. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Amaze gucenga Stanisic asanga izamu riragaze mu munyezamu Emmanuel Nweri. Arawati kuncura ya kabiri ntabwo turi buguhereza hano. Atereka poto ya kabiri umupira Kivisha. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Iminota 25 cya mbere cy'umukino hano. Paris Saint-Germain kimwe, Ba Dominique kimwe. Ahangani turatugabana niwanga bimeneke. Match iri ku rwego rwo hejuru pe. Ya BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Gicumbi nakubwiye niba bitanu nta bushobozi bwo kubyogeza ufite usabe konje mu cya mbere witaye. Birakomeye. Iyi match yafunguye kuko niyo kora Gicumbi ayo niyo makipe dufite ugereranyije nasigayemo. Niyo bitushoboza gutsinda ibitego byinshi. Yose yahuye mu mukino umwe. Agatuza rero ugomba kuburi nako. Birakomeye. Manuel Nuwa ibyo bamwirangara kangana garuka umuntu akorewe kikanga ibyaha. Ubuse umunya George yarabizi ibyo bintu. Birakomeye. Pira mu kibuga hagati. Alphonso Davies minota 26 aragiye kwitera Ballon d'Or winner Ousmane Dembele. Karaga corner ku ipoto ni hatari hariya. Goal! Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Ba Dominique atangiye kwibagira ibisiga ku minota 32 hariya. Afata umupira Ousmane Dembele akaraga umupira n'akaguru k'iburyo arawutera ari kuwutsinze ya Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. John Neves umunyaportugal hano. Uyu munyaportugal ku ndesho ye arazamuka atereka umupira ku mutwe ari kugeranyije na defense ya Bayern. Umupira ni iki koko? Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. John Neves ku minota 33 ku burebure bwa metero 173 ndamusumba cyane. Arazamuka asumba Jonathan Tah, arazamuka asumba Dante Upamecano, arazamuka asumba Harry Kane. Ba Dominique arahindura urufu yose. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Kundesha ye hano John Neves atereka umupira ku mutwe umanukira mu izamu. Birakomeye cyane hariya. John Neves Paris Saint-Germain 2, Ba Dominique kimwe. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama.
iyi niyo match iryoshye, ni match y'imbaraga, match yo kwatakana, nta zindi detaye zirimo, detaye izamu ni ku izamu. Gicumbi cyo wagukoze wenda nuko bigiye mu gice cya mbere gusa naho bitanu byo byogeza pe. Urabona yarangiye gutya se. Luis Diaz ntaratsinda, Olise ntaratsinda, Dembele ntaratsinda. Ya papa oya, ikibazo si icyo Dewe ntaratsinda bro. Takazi bro, Afite metero imwe na santimetero 74 yego ameze nk'ugikura Joao Neves. umurebye ameze nk'uri gukura, Umurebye ubona ko wagira ngo aracyakura, ameze nk'uwakuze yirondereza yego ku ndeshyo ye. Jonathan Tah, Josip Stanisic, Dato Pamecano, nta muntu umenya ahantu anyuze kandi atsibatsindanye n'umutwe. umurusha santimetero zigahe? Murusha 3. Joao Neves Josip yazara gusimbuka koko. aba yatebeje wagira ngo arapfundikiye, nta kintu babimubwiye. Iyi match iri kugenda, iyi match iri kugenda. Umupira ni iki kweli? Jonathan Tah yewe we, Dato Pamecano, reba Joao Neves uburyo areshya, Ahubwo tageze aragu. wagira ngo aracyakura, arazamutse pa umutwe. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Match yabaye amagasa n'izamu ku izamu hano, umunota 41. Paris Saint-Germain irarangara gatoya, Dominique afata umupira baragacuma hano, irawuhana hano. Luis Diaz acomekera umupira Michael Olise n'akaguru k'ibumoso, ishoti 600, umupira utereka mu izamu. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Hari amakipe afite abakinnyi bafite umupira mwinshi cyane, bazi umupira kabisa, izamu bararyumva. Uyu mufaransa yitwa Michael Olise, bafata umupira bawucomeka rimwe, defense ya Paris Saint-Germain ihagarara nabi. Olise ari ku ishoti y'akaguru k'ibumoso, umunyezamu Safanov biranga. Michael Olise. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Iminota 42 irahagije gusa kugira ngo match banatsinga ibitego 4, kandi ntabwo birarangira. Dominique 2, Paris Saint-Germain 2, bintu birakomeye pe. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Arabura biga ngo bitanu byuzuye Gicumbi. Arabura kimwe mu gice cya mbere kandi nacyo kirajyamo. Urogeze 10 nabihinduye. Kuko urebye ibitego amakipe yombi ari guhusha, nibyo ari gutsira birangana. Ucunge umwanya umupira umara mu kibuga hagati, ni amasegonda 2 uko bavuye bagiye muri box y'ikipe imwe muri zingizi. Match y'agatuza, match ikomeye cyane. Kira ngo bakinnye match yabo bakina n'izaba ku munsi w'ejo. Nose iyi ni match imwe. Ejo ushobora kuzashaka igitego umuntu agasinzira nga muri studio zabumbwira. Birakomeye. So wagira ngo bakinnye match yabo ni ejo bazi barimo barabakinira. Aya reka turabe umupira mu kibuga hagati nanone. Jonathan Tah rekura pasi bitinze birapfa. Musifuza arawitambitse da. Ubwo ni dead zone bahita basubiza inyuma kwa. Nuko. Umupira ugeze muri no man's land hariya baravuga bati niki. Ni muri no man's land rwose. Penalty angaha. Nibajya kuri VAR iyi ngiyi ni hombesha. Gicumbi 5 mu gice cya mbere, ibindi 5 mu gice cya kabiri, kandi ubyogeze wishimye. Hano iyi ni penalty yabanje guhisha amaboko ariko bateye umupira akaboko agakuraho. Niyo bigiye kubera ingorane. Ariko icyo ni kwibaza tubishyire mu cyongereza. Ni ball to hand cyane hand to ball. Kugira ngo tubibwire abantu neza. Mu kinyarwanda ntabwo wabisobanura. Yari hand to ball iba ari penalty, cyangwa ari ball to hand irwa penalty. Kugira ngo ball to hand ni penalty, ariko hand to ball ntabwo ari penalty. Hareba iki? Hano je mbonye harya mvuze. N'uyu Musuwisi nawe ntabwo ari kubyumva neza. Iyi ni penalty. Iyi ni peno. Akaba umusifuzi Sandro agiye kuri VAR kugira ngo
ahamye neza icyemezo ari bufate hanyuma ariko iyi ni penalty rwose baramubwira bati nawe genda wihere ijisho ubirebe uko byagenze bitazatubarwaho ngo twafatanyije icyaha. it's a clear penalty clear iyaguma uko yari ameze yajyaga kubiki ahangaha ikibaye yani penalty pe ubishyize mu cyongereza itiba penalty y'ikipe Paris Saint-Germain oya mu cyongereza kugira tutujijisha tubwire ni karita y'umuhondo kuri Alphonso Davies. Abakinyi ba Bayern bagiye gutanga umusifuzi ngo atagaruka mu kibuga arahagarara abihorera arabwa ati ko mwabigenza kose muraza kumpa inzira asanze ari ball to hand yes ubwo ni penalty ni penalty y'umuhondo hand to ball ntago aba ari penalty sawa urakoze cyane ngo akaboko ntigakora umupira ariko umupira ukora akaboko nibyo ubwo tugerageje gusemura nge nizi ikigoroba ntagire umuntu nsaba ibintu byinshi tego bitanu mu gice cya mbere ma nakubwiye ngo wowe agatuzo wagakoze barakungu boss ashatse yazashyira niba ari kantine niba ari iki kugira ngo match nk'izi niziba mu ryo kwitabara uragaruka utariye aya biragoye umwuka wava hese amaje agira ngo nzagugagarire hano yatari ejo sinagaruka shwe ariko ari match ziba zigiye kuba ukavuga abantu bazikoze bakeneye special treatment kuko ibintu birakomeye. Reka turebe Emmanuel niwe uri mu izamu ry'ikipe ya Ben Dominique penalty yayihagazeho wita Ousmane Dembele agiye gutera penalty. Reka turebe afite Ballon d'Or yarayikoreye 1 2 3 Ousmane Dembele asubira intambwe eshatu inyuma aragiye Dembele go Baby steps pampa nziza ku bana bose. Ousmane Dembele heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry mama afata umupira Ousmane Dembele awutereka imbere y'izamu rya Emmanuel Neuer hano bararebana amaso ku maso awuteresha akaguru k'iburyo awutereka iburyo Emmanuel Neuer agwa iburyo ariko biranga bibi by'ubusa. Smart Fine Maize Flour ifunguro ry'umuryango. Hari igihe kizagera umupira ukabona igisobanuro. Hari umunsi muzabyuka mugasanga Paris Saint-Germain yahuhuye umuntu hasi ku butaka hasi pasi ya bitatu ba Dominique 2 iminota 45 yonyine gusa ibitego 5 muri match. BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Baby steps pampa nziza ku bana bose. Ikipe yitwa Paris Saint-Germain ni ingome cyane hano bafata umupira wose ikipe ya Paris Saint-Germain uwitwa Vitinha uwitwa John Evans comeka pasi umukorombya bene wose ryama hasi. BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Azamura pasi wose witwa Vitinha awucomekera umusore w'umunyamaroke witwa Achraf Hakimi. Achraf ahora mu rugo rw'amahinano Dembele arawutaruka Desire Doué arawutaruka umupira uragenda usanga Kivisha